Itinagan ti Ama. Napalabas. Nalaos ti pungtot ni Mr. Wong, gapoy ti pan nakauram ti bodega nga ayan dagiti epektos. Nairaman pa yan na uram dagiti tao da nga agbambantay iti nasao a bodega. Atapan ni Mr. Wong nga dapakay naigan ni Don Leon iti napasamak. Iso anak ko na ni Maximo, ano kayat ni Don Leon ti Giera, ket iso ti paaydaken kuana. Iti sabali a bangir, napan ni Monica itayan ni Padre Simon, tapno ikuyog na ti padi iti panangted na iti tulong a masapul dagiti mannalon. Kabayatan na, napanmet ni Hepe Salvador iti opisina ni Mayora Rugante. Itagagayem, dinggin nyo ti tuloy iti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Amumot siguro ang magagaran ako na makangag iti napintas a damag. Maipapan ka dagiti kaso anasken arisutan nyo akapulisan. Mayora, mamatiak a masulbar amin dagiti napasamak. Nulakit ditag kay kaysa tayo. Ha? Anyo ti kayat mo asawan, Hepe? Napatag ti kooperasyon nyo, Mayora Rugante. Dakkel ti maitulong nyo, tapno magunod maten dagiti biktima ti hostisya. Anyo ti kayat mo asawan? Mayora Rugante, adda ka di amuyo amay kaniwas nga aramid ti asawa yo. Ha? Kas itinakon-akon, Mayora. Kasapulak ti kooperasyon nyo. Hepe Salvador, nilyon ti katulungak amang ipapaay iti amin akasapulan dagiti umili ti San Bartolome. Ita, kasta ti saludsudang kanyak. Mayora, tilaan kaya Mabalin ka di, Hepe. Pumanaw ka diti opisina. Mayora, Aramidam ti trabaho. Ngam di ka mangiraman iti inosente. No di mon kabaalan nga aramidan ti pagrabangam kas hepe ti pulisya ditoy. Kasayaatan pa nga agpaiyakar kalaengan iti destino. Makita Monica, napalaro ti kinaragsak dagiti mannalon a maipingayan iti indunar mo iti kooperatiba da. Juan nga Ruth, Padre. Madlaw at talaga saan daan na ipaayan iti tulong. Gusto ka? Tano talaga kumaamait iti ti para kadakwan. Saan kumaakasta akas lagraramanda anakam mo nga dan pundo ti kooperatiba da. Makapalagingit ang maamuan at agiti marigrigat yad adda maparparigat, Padre. Naku naman, Monica. Nay maglakit din, tadadagiti kaskan ka. Padre Simon. Maragsa ka na kita raramidan. Ket sapay la kuma. Tasaan ka amauma amang tultulong kadagiti agkasapulan. Sa dilo tinaparan ni Monica. Sigun iti pakada na, sir. Mapan ijay ayan dagiti mannalon nga agkidkid daw iti tulong. Apaya di mo kinoyo gising. Kwa, sir. Ibagbagat asumurotak. Ngam saan ka noon? Tamangan ka noon numakaungot kayo manen kanyak. Danga ka talaga. Awar pa'y sirpim. Sir. Bakbaketan kan. Ngam di mo aramatan ti utek mo. Talagang awan ti sirpim. Awan na pulos ti pakairanudan kan ka. Sigun iti tao tayo abinilin ko. At dandamone ka kan Padre Simon, iti ayan dagiti mannalon. Ngagkid-kid daw iti tulong, boss. Nasayado kasta. Makustuak da ita damag. Boss. Talaga nam nama ko nalamidan mo ni Kalumbeng. Palay tinted ko kan kwa nakatad. Anya ti kayat mo nga iparamid ko iti tao tayo. Amang palpaliw kadamone ka kan Padre Simon, boss. Hibakam tagpaliw dalang. Saan da galamid may kaniwas. Boss. Saan lumbang malilibo kas dyan lalamidan mo ni ka kan Padre Simon.
Man nabaybay amon ni Monica, iti kas General Aramidan na. Nadadail ka din ti utek mo, Pogi. Anak ko ni Monica. Baybay aki din na may sagmak. Amok ni Wong. Malaksid aman ang gundaway dayjay. Napaglanpay asadista. Jak itulong, ang mairaman ni Monica kadagiti agbalin a biktima na. Patayak dayjay nga ayaw. Sakbay, ang mapagaramitan na ititakas ni Monica. Hala, iparpartak mo pa'y tagmaneho. Nas ka na magagteng dagos iti dayjay a lugar. Ay na, Ma'am Jonah, naimbag ta nagawid kayaw. Apa ising? Anya tinapasamak? Nalaos ti pungtot ni Sir Leong itay simang pag. Ha? Apay ngamin? Gaputawan ni Monica. Rimuar, napan na intad titulong kadagiti manalon. Anya? Ay na, Ma'am, talaga nalaos ti pungtot ni Sir. Ang mga noan niya ti mapasamak. Ang mga noan niya ti aramiden na kin ni Monica. Nang rona no makita na ijay ni Mr. Wong. Oh, anya Monica, mabalintan ti pumanaw ditoy. Naramid tan ti rumbay nga aramiden tan itoy. Uwan, Padre Simon. Apag iso na unay. Ha? Timatlogan ni Papam ti simang pan. Uwan nga rod, Padre. Anya nga tatigagaran na ditoy. Ayan ni Mr. Wong. Apay as napisapulam, Papa. Awan dito ni Mr. Wong. Di ka naglipat. Ayan na. Pasensya kayo nung bumalatak doon niya. Nga magsasaway ti pudno ni Monica. Da kami laadwa tinagturong ditoy. Saan may akakuyog ni Mr. Wong? Padre. Mamati kayo matnatakan ni Padre Simon, Papa. Pasensya kayon. Sige. Mapanakon. Monica, okay ka kandilain? Uwan, Padre. Tinasayaan. Mapantamatan, Padre. Tani. Sang kakita datan dagiti adda dito'y aman nalo. Hanya inalami Don Leon ay chay. Sigun iti awag ti tao tayo, boss. Kas laki nung pronta na kano da Padre Simon kan Monica. Ano ya? Boss, kanya ti mapaspasamak. Apay nga gisem kayo. Kapo tayo niinoten matongtong pal kaya't ko mapasamak, Maximo. Kanya ti kayat yo asawan. Mamuam tumetlaang. Kat masiguladok. Mawatam to amin o dumteng parawen. Boss, Simple lang iwaywayat ko atang. Gampacek, takal epekto na Don Leon. Ising, saan asungsong bata ni Monica ti awag ko? Ma'am, Madanag-anak. Ang mga noan niya ti aramidan ni Leon kan ko ana. day tamat nga rod ti pampanunutak, Ma'am. Nang runa kat talaga analaos ti pungtot ni Sir Leon itay. Ay, Diyos ko. Sapay la ko matasaan ang mapasamak ti pagdandanagak. Diyak kayat apasakitan manon ni Leon ni Monica. Natangkan mat ngamin ti ulo ni Monica, Ma'am. Kanayon abilinag. Ngam talaga kano akayat na aduktalan no anya ti ilimlimad ni Sir Leon. Diyak lang pagarob akastagaan tinapasamak, Simon. Madlaw ko na palalo ti pungtot ni Don Leon. Nagkalma lang, hindi nagsawa. Kaya hindi napanaknakan na adimi kadwa ni Mr. Wong. Simon, Mas dawak nga rod narding. Panagkunat. Ada sana na saya at mapaspasamak itinagbautan da Don Leon ken Mr. Wong. anya nga ta dayta? Dahil tatadyakan mo. Amang ano nagbiddo takmat itipan nakisarita kini Mayor Arrogante. Amang ano biddo tinwayat ko awagas. Anya ti kahit mo asawan narding. Dumngeg ka, Simon. Ibagakkan ka, no anya tinapasamak. Agyaman na tadakan, iha.
Mama, Anya tinapasamak. Nakita na kakaditi amam. Anyan tinaramid na kan ka. awan, Mama. Agyaman nak, Diyos ko. Apay ngamin, Mama. Anya tinamnamaan nyo, anapasamak? Nalaos ti danag ko. Taapaman asimang padak. Impakaamo kanyak ni ising. Analaos ti pungtot ti amam. Apaman anaamuan na nga intulod mon ti tulong para kadagiti mannalon. Kinapudno na, Mama. Mas daawak, mat. Diyak amon no apay akas di launa yung tipungtot ni Papa. Nagkalmalaang. Apaman ani Padre Simon amis mo tinagkuna, ada kami laang adwa tinapan iti day di alukan. Kat saan mi akakuyog ni Mr. Wong? Adalakit din ni Papam. Isudalakit din ka ni Bugi ti Dimten. Anya ti aramidak iti dakalagatad apapaalayo, boss. Ited ko, Monica. Anya? Tas ka na da kanayo nakasagana ko halta ited ko, Monica. No bilang agkasapulan. Ang mga nagruamton ti anak ni Don Leon, boss. Di na saya to kasta. Boss, Talaga kasta kahit ko mapasamak. Takas na kunakon kan ka. Di pa nagsiningid mi, Monica. Sigurado pa kadadaulan, Don Leon. Saan ati may papan ka ni Monica ti pagsaritaan ta, Leon? Ti may papankan ka. Anya manen ti may papan kanya. Anya ti kayat mo asawan. Pagat-atapan na kan ni Hepe Salvador. Anya? Kinasarita nak. Sinaludsud na no adda amok akalukwan nga aramida. Ket? Anya timbagam. Anya pa'y kuma. Kapilitan a kinaluban ka. Matlagayam. Anya ko matipari ko. Di mo ka di maawatan. Agat-atap dan kan ka. Amang ano iti mabiit. Maduktalan dan ti anyaman ngar aramidam. Di kagdanag. Siyak timbagam mo. Saan dan to amaduktalan ti amin. Basta gulim ka. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Ad-addan arumusing ti asi iti barukong ko. Para ka nagiti agindang dito San Bartolome. Kaslapay kid din ininutan na malipatak ti talaga arantak. Doa pa yakinayat ko ti imay ditoy. Nga uray amok anapaggad. Gapo ka nagiti na imatangak anapasamak ditoy. Ad-addan adumikar ti ayat ko at tumulong. Ngem ti mangipatungpal iti pudpud no agagarak dito'y alugar. Diyos ko, amok kasi kati makaamoy ti amin. Italag ko kan kati amin, apo. Patsek at tinakam mo ti matungpal. Sigurado ang mapasamak mutlang ti rumbeng. Ninarding. At damanan. Nalabit nga dayuman na kanyak. Wano saan? Ang mga numay manan agkararag. Tanalabit ang nakaaramid manan itisan at bang. Naimbagtada ka dito Simon. Kung naklakit din no napangkamanan itinusa din no laditan. Kinapudno na. Talaga rumwarak ko manarding. Urayak lang ti sakristan ko. Sakbay arumwarak. Kasta ka di. Wanarding. Oh, nakaumay ka, Matt. Ada ka di maipay ko ka? Simon. Amo kuno anya ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan, narding. Anya tinaduktalan ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Kinasarita ni Hepe Salvador ni Mayora Chona Rugante no adda ti ammo daytoy asana na saya at ngar aramidan ni Don Leon. Nadlawa na sayr tirik na ti Mayora iti saludsud ti Hepe. Ngem in kagumaan ti babaya pinagkalma tirik nana. Iti sabali a bangir.
Plano ni Mr. Wong ang nakarkaro aya si dagtirik na ni Monica. Tasigun kan kuwana. Ti panagsiningad da adwa ti mangted itinapalalo asakit tinakam ni Don Leon. Kabayatan na, napan ni Hepe Salvador itaayan ni Padre Simon. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Ninarding. At damanan. Nalabit nga dayuman na kanyak. Wano saan? Ang mga noomay manan agkararag. Tanalabit na nakaaramid manan itisan rumbeng. Simon, naimbagtad da ka dito eh. Kung naklakit dino napangkamanan itinho sa dino laditan. Kinapod na. Talaga rumara. Ururayak lang ti sa kristan ko. Sakbay rumara. Binaon ko ngamin amapan makitsyenda. Tapno adda abas tumi dito'y simbahan. Kasta ka di. Wanarding. Nakaumay ka man. Adda ka di maipaikaw ka? Simon, amukon no anya ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo sa Wanarding? Da Don Leon kan Mr. Wong ti adda parikot na. Kasta tinasirok ko, bayat nga inadadal ko dagitim nakalap ni nga impormasyon. Agam Narding, ag-partner da iti negosyo. Simon, imbagak matangkan ka. Adagundaway akin nasarita nak ni Don Leon. Kat kunana nga uray ag-partner da iti negosyo, di na itulok nga agaramid iti may kaniwas ni Mr. Wong. Narding. Dumngag ka na imbag. Ilawlawag ko kan kati amin. Amok adi mo matlaiba ka. Ngam agdamag aklat ta, mama. Iha? Mamati ak anapatag tinagsaritaan nyo kani papa. Nakita kayo itay ngagsarsarita iti nalapat. Ha? Iti nakitak ala nga yung ngagsarsarita. Amuklatan anapatag abanag ti anyaman ang nagdiskusyonan nyo, mama. Ngam kas iti nakunakon. Patyak asaan nyo nga ibaga kanyak. Iha. Nagsaritaan mila ang ti maipapan iti daan a bodega na uram. Mama. Maladingitan kami ngagpadpada ka ni papam. Nang runa kat aging gaita, saan pa ila ang anaamuan ti kinasya sino dagiti nairaman iti uram. Dahita tinagsaritaan mi ka ni papam, iha. Kabudwat milyon amin dahita, boss. Balikod, Maximo. Talaga man nagtungpal ka, bilin. Awan na nyaman na, boss. Amuyo mat asahan na kasukir. Iso na lang tapang panunutak. Akal pa sa nanauram ti bodega. Rumbang ko mga gimpad tayo. Tapno maabrot tayo ti pukaw tayo. At dayta ka manan, Maximo. Impakakmatan kan ka. Nuan niya ti planok, saan ka de? Boss. Basta agtungpal kalatan. Para iti panagpaligi plano, araramidag. Buwan, boss. Sikat ay matungpal. Kasta gayam timbaga ni Hepe ka ni Mayora, amo. Aramid amin ni Mr. Wong daytoy. Iso nga agduaduan kanyak ni Hepe. Mas dawak ngamin kan ka, amo. Apay, adi mo pa ilakay at aligidaran tayo ni Hepe. Naibaga akong tirason, Bogi. At da kayat ko adoktalan may papankin ko na. Amo. Jagla may patong paladagos ti plano. Tanaatap kanyak ni Hepe. Uray no namin anon niya impamuspusak nga agsiningid kami. Tapno nawayaak amang doktal iti amin. Saan ko ama aramid? Ngamin, nasirigmat ni Hepe. Alang anod, amo. Nanyaman, di ba aramid mo kanyak? Ibagam laeng, tanakasagana ak nga agtungpal. Di ka madanagan, Bogi. Talaga si katitalkek may papan kadagit importante abana. Agdardaras kayo mo at Mayora. Anya tinapasamak. Nas ka na mapanak iti munisipyo. Imawag ti talka katawok. Kuna na nga addan tinadagsen nga ebidensya. Maipapan iti kadwada anang gamgam iti tulong para kadagiti mannalon.
Kasta ka di, Mayora. Wanising, jak palabasan da iti agundaway. Kaya't ko ang makasarita iti personal ti tao ang masakyan. Ni Mr. Wong, mapalak iji hardin, taknusan amang ti asino man ti pagsaritaan niya. Napatiglakit iti awag kanya ni Mr. Wong. Ang mga no adamanin itid na atulong para kadagiti agkasapulan. Hello, Mr. Wong. Ang yaman na sinong bata maawag ko, Monica. Amok anapatig ti ibaga, Mr. Wong. Husto akadi? Wan. Ngamin, adaman ang dakal gata ditad ko ken ka para umili tultulungan tayo. Kung nagtupay kat, Karo mabali nagsarak ta. ikan nakitigundaway, Mr. Wong. Napudot ngamin ti ulo ita ni Papa. Jak kayat ama iraman ka, iti pungtot na kanya. Anya tinapasamak, boss. Ah, Papaya maragsakan kayo. kapotamok na alakon lek na Monica. Anya ti kayat yung sawan, boss. Ison mismo nagkuna. Di na kaya't may laman akpungtot, Don Leon. Anya? Puno dahi tamak si mo. Iso mamatiak sakto ni sakit Monica. Saan ka ti amana? Kasta gayam, boss. Kulak tumat ngamin kan ka, Maximo. Agbunga na saya talalamitek. Saan masayang kwalta pos-pos-posek. Boss, Kerapama na tong palton kayat ko. Nalakan tulangan subutin amin kwalta pos-posek kita. Rumbang laang apa ibaalod ni Mama. No asino man tinanggamgam iti kwarta dagiti mannalon, yaya ising. Iti nakitak a reaksyon ni Ma'am. Apaman nga inawagan titalken na. Masiguradok amadu sa tikusit a tao na, Monica. Yaya ising. Amamutan ti inam. Saan na akayat nga adda ti maagrabya daw. Nang runa dagiti marigrigat. Wanyaya, amok dayta. Nagawan kit din a konsensya dayjay nga agpapaay ijay munisipyo. Naku namon yaya, iso arumbang laang ang maibalod. Gapo iti inaramid na. Mayora, ikuyog min ti empleyado ti munisipyo a papaarestan mo. Sige, hepe. Namnamaan nyo mapasamak ti rumbang. Talaga kasta ti kayat ko, hepe. Sumurot akmat laang, tapno ma-file ko ti umno a blatter. Kasayatan, Mayora. Kasapulan mi ngamin ti statement nyo. Sige, hepe. Ala, mapantayo nga roden. Iti kasta, maarami din ti rumbang. Kumpirmado na mo. Talaga pinaarestaran ni Mayora ti kinunsabos yo. Sa anak ngagtalag iti dadya at tao, Pogi. Ang mga nodantukit di maduktalan dagiti pulis. May papan iti pudno anapanan ti kwarta. Anya ti kayat mo nga aramidek, amo. Anya pa'y kuma. Kas iti sikod. Likida rin nyo ti posible apaniputan ti parikot. Matong pala mo. Nanya ti bilin mo, isungarot ti maramid. Siguraduam anadalos akas iti sikod. Ti anya man niya'y sayakat mo. Ariglado, amo. Siya kon ti makam mo. Alangarodan, agtignay kan Pogi. Aramidemon ti rumbang. Anya ti masapul mo, Mr. Wong? Himpakam mo, taok, napasamak. Anya na pasamak? May papaan pinatiliw mo, taom. Ha? Tayawan kay nalamid mo, mayola logante. Lagi tikaskan ka makuna talaga pakwatan. Agyamanak, Mr. Wong. Saan ko ilimad kan ka lalamidak parang pondo proyekto anak mo? Mr. Wong. Kaya't ko lang tumulong. Sapay ko mamaawatam dahil ta. Naimbagta na sa umday ta, Mr. Wong. Ada ko makidawakan ka. Hanya dahil ta, mayola. Pangaasim. Liklikam kuman ni Monica. Anya? Nga mapay. Ada personal ang makagapo. Mayola.
Salagak lang, Monica, anak yun o kasapulan. Ngam sana ko makikuyukuyog ken kwa na. Lagi punong tulong. Lik-lik-likak, pagpudutan don yon anak yo. Agyaman ak nukasta, Mr. Wong. Ngam no kid daw yo kanyak. Saldengak punduan na proyekto, Monica. Dating itak ibaka. Tsak malami dayta. Ngamin, kaya ko tumulong. Anak ko nak, ulay asino pay. Awan kalbengan na manglapet kanyak. Masigolado kada mo mayo lalo kante. May papanalami don leon. Pagkunaan nyo, boss. Kasta na silo ko panagsalita mi itay. Boss. Mamati akal kalopan mayola podno alami don leon. Sa bagay. Namnamahan tayo daytan, boss. Asawa na dayjay. Kat urayan nyo pa'y siguro ti mapaspasamak. Talaga nga iso ti sakit na, boss. Maximo. Kanyang iti plano nyo ita. Apageso. Ni Monica umawawag. Naskan song batak awag na. Masiguladok napatag ibaga na kanya. Kasayaatan no kuyugan kan balasang ko. Amangan no kula at manan asumangput ni papam. Kat siyak ti kaumot na. Yaya, kabaulakon daytoy. Adala ang matgatanga. Monica. Agsubli ak matlangat akos. Ikarik dayta. Ay. Agtala ka kanyak, Yaya. Saanin ang mapasamak tikas iti napasamak iti kalabas. Saan ako nga agpanunot iti posible apakaisag makak. Alang arod. Si katimakam mo balasang ko. Kat namnamaak ngagsubli kamutla ada agaws. Dayawak mo tikas dyan ngay naramid ni Mayor Arrogante. Simon. Gusto lang mo ti panang ipatiliw na iti dayjay nga empleyado na. Saan ka di? When? Nga madapay sa bali nga atap ko. Anya dayta, Narding? Posible nga damot laang protector dayjay nga empleyado iti munisipyo. Anya? Ang asino ko ma? Dayta tinas ka na doktalan mi. Isungarod arumba nga maimbestigaran ana imbag dayjay a tao. Tabarang ibaganan no asino man timang bakbak up kan kwa na. Agyaman nakta si mangpat ka adagos, Mr. Wong. Awata kami sitwasyon mo, Monica. Saan ko kaya takalkalo nakaungat kan ka, ma'am? Mr. Wong. Tsaka mo no apay, saan kaya tama magtinulong ta? Tsaka mo no anya makakapo. Saan ta napagsaritaan ni Papa, Mr. Wong? Okay. Sika makam mo. Awan kayam. Atoy. Anya tilinaon dahi ti a brown envelope, Mr. Wong? Kakotwat milyon. Nagdakalan ang gatad dahi ta, Mr. Wong? Para iti anya dahi ti agatad? Apay, anang dakal? Akpay dahi ta kadagiti ang kasapulan. Kayat ko. Sika mangiwalas, Monica. Anya ti pagbanagan ti panagsinnarak maninda Monica ken Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.